uonese zifikire kwa udolonizo. Marhaba uangalizi watukufu. Marhaba nyoti. Mwanama mzuri kuja arana hii kutsura nai eka huja daraja hulihodo msiba wahishe chendwa shaki jahilia sha jirisiziwa jamlati mzaje yazaya ya lela ya kaulela ya dhulumiwa ni mrikao wakati unu mahakama kwa naka ufanya hazi inji anibimana gendarmerie ya taifa kwa naka ufanya hazi inji haka zenungo haraka zijivenua ya mjirisiza sheikendwa yoti hama lile suala la mikiro la kalarenga wakati mwinji la tamare menji yoti hama lile suala la heda wanziro ya nduani na mwanzaza masuala yao yo tofauti lakini zitendwazo zidima auka mikiro hatuhumlwa ukahari hitwa woi mzima mwana mmekao hata nabaha ngabwe presumption d'innocence yauka hangu harumao mji wa msamdu ya washili ya mdhulumu mwana mshahatu yalawa harumao mji wa nrude ya masikitifu mahu holihora hale panza ani ile panza la he dawa la he zitendwa evenement zero zajiri harumao mji wa mwanzaza ni sheitendwa shajiriswa ngwa mrehemu Yusufa mjini Rwani raha kalsu ele panza kalsu shilorenga jinji yo mengone mwele tuara molao ekatsa ele wando enamna wa hansi uka bali wa mudango mshashirila wa haruma mikiro worirenge mna muda sha sheitendwa shajirisizi wa Yusufa mjini Rwani badi haraka na aba hasinu sha mwana mshahatu jamlati yani kana uja ushidana na Mungu hauka yedi ya zanziha lizandani ya ukaya ngazi jo ujiri yani wandu wanu kwa tola wa duniani harumwe hawainu mahazi uzili wa 25 wandu wanu kwa toenda za ukiyama hadi hahansi tena wajao hahansi namna wandu wao watoka ubadingo ya dunia tafsiri ya sababu tafsiri ya sababu ya sifanyado ya mbalizondo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shaya porque subidi heni ngorso lambaka zindizo mwanzao bale dunia inu inifanywa Mwenyezi Mungu aifanya ayumbusu kuzima basi mazima ngonishiriwa hashaishi hateka senti hakaanti ngwangalio ya dunia yahe ya namna endelea namna yaipanga atefe banu hatefe yede ujuo wa usiku hatefe yede ujuo wa usiku Mwenyezi Mungu mjabari shake subiri tsuka yabo baki ndamba kaya angena reje harma le suala mana le suala lijaziro le suala la ndwani na mwanzazi sidese amali zangami ya harma mji wa mwanzaza zombali zongarzi zombali mana bangami amali inji amale panzalila harumale panzalila la homulwa wa usufa homjini ndwani omjini manzaza wajiri makafame nji omjini manzaza mbwani wajiri makafame nji baada ya ulawa yo akango joka ikajeshi ngali njao haruma mji abo kabo tambuzi nji ziko ujiri dega materieli humaine ziko ujiri na iso kartuzi tsatsaza uka wow emazomana wa arme hatu wajwao emazomana wa imiji hatu wajwao
rais wa hedola na serikali ngwajua ukaya omsiho wa jeshi haruma mji gabajiriyo ndongo zinji nziro ikawa karuna nzari rizivumbue yabongyo hamangari ensite wandu waesheleziza nabo yongela timu haina mji ne madhamana wa miji ne mashababi wa miji wadotu wandu kaze deigazi jiri o mijini ikaija daraja ende hata ya leje shingalisi hao mjini hula ngabo konsekansi zinji hizo. Sisi mashababi wa miji, sisi wazee wa miji, o wazazi wa miji, madhamana wa miji ganzo watemba biyo hoitswan ndro yakaya heni ndrongombi si jojiri harme miji yatu ne mababu yatu elejeshi kana ubaki dans leur caserne aljosi gendarmerie taifa kana ubaki dans leur caserne wadwamba ukaya wandu wangu wanao ngwachi wanao etasiria hawindi ifu watu ati amani shomtio amani huo tena ngabajiriyo konsekansi nziro haukadega materiali zinji gazijiriyo abo tanzana ukaya wo mji wa Mwanza Zambwani ukama na mbamba wangu ambondongo zae bamba weae Mrongo journalist. Mrongo ntaka journalist saba nga bwedamu ya kami mwana mbabao. Ewa. Ne babi ono. Unelewa mbe hana mshia. Wanunu mkaso wa jiri harmale bavula hangu. Inu krimu ya jiri harmale bavula hangu. Abonsi wa ubenya. Matangazo nga primeo shabu nga botsena nedamu ya kami mwana mbabao. Msina namna njoo utrete haunrongowe nike upande. Harme mijini yo mili kutindruani nchi manzaza ngami mwana mbamba ngami journalist na journalisti haki hahe roli hahe luka centriste ya tafiti yakobo hari ya tafiti abantu balwe haki ya yambe idawa ya ndruani mwanama halidi mzuri nsida wanyangu hakainda wa yang yachongeza malizi nji za heda na wanadamu wengi wenda wahezwa ho magobani onesamali les dégâts matériels les dégâts matériels ngonishiliyo sasa nule longa richa lelo tihuyane wenda nsano wana mashababi mengomili na wararu 20 na wararu waka 20 na warandaru wararu ye makadre wahansi wa gendarmerie kwa jasisi wa mahakama kwa hivyo leo zitabithilo nizo kafikiruka ikaula dhimike banu wachilili wa wararu mais il reste à vérifier mwana mzuri chaque fois jasisi wa mahakama devant le juge ye 20 na wararu do asisi wa procureur ya bwa information yesi mgungu zo mhifadhi ya Budu Ismail katusazi naye namna ya jitamka ezulo hombani henoroni ni siatoka ufanya basi bana safanya zayo shezulo hombani zo kana utausinjia shehe namna ya jayaeleza garafikio ukaelezando sabari harmedawa hanika kaja kaupande na yudo hazi nkuu ya procureur wa jamhuri ya kaupande ide hazi nkuu ya ministère public itike upande ikobo hari itahe ya renda nai ya zingaro ya hukumlani mahakama yudo hazi nkuu halafu namna idaraja ya haji hukaya ya procureur wa jamhuri haransi wararu wala makadre ho gendarmerie habari ya 20 na wararu hajana mbeli zahe hakimu ama matafiti kume na warandaru harumao wabalu wa wahezwa homa gobani mfukare harumao wa place en sous contrôle judiciaire haya mji wa Mwanza za ufungwa ndruani kabati ukiseta buhifiza mwando zihundia ukaya ze grupu za WhatsApp za kahwindini wana wanduani kwa sibo hari hapo walobo hari hapo do wana wa Mwanzaza ikao ze message vocaliza auzi analizewa
hata nabaha procureur wa jamhuri kajamba widi afanya shaitendwa wandu wanu wonsi pia wahezo magobani ni wa place wa sous contrôle judiciaire ngwatuhumlwao hakimu wa matafiti doende ya hakikishe hezi haziza ya dukofa bien sûr kama c'est commission rogatoire ya hakimu wa matafiti o wararu wakawa gendarmerie mana indini wa hansiwa wa gendarmerie watuka jwanya nyao abali wa wasiswahili yo question gari poseo affaire à suivre wakana haki ho wachililia wajakana haki ho wachililia almuhimu sisi kama journaliste d'investigation holiho de hakimu wa matafiti yaziae do ufanya le jundu iso procureur wa jamhuri afanya ekaingono ka hatosheha yo kazabu ekangono kaya ngambo komisoro gato harakanga bwandu waladhimu waishiliwa watuishiliwa na waishiliwa wale warelaxe waikaunga watu humu ikanga lazima ndeje waishiliwa yo role ya hakimu wa matafiti donc izona kahanza mana bakaudola ya mnalangaji tola umusoni bala nemdura jo Karim Parisa riparso hokaya emrudoi demnuanzia ya politiser les à la ligne dis à la politique linu tisu ala la politique kabati mrutu humlo harmo mjadala unu ka politique hapa na politique no aminu kabati politique kama mjabu hari banu ndoti melange ni worimsahao dia usufa utawano ne mahakama dia usufa ni asaidi ya usufa ya ulawa hatafsira ukamwanzo wararuanwaje wa kumlo msuhamba mimi sido ulona ye amri shango mimi kama nzona baka ye utsawa dia uwa banungabo kumena warandero tsabona bakangwa magobani sha njaba waodo wala procureur kajamba waodo ungonishiriyo shanduna wakesawa hani wandu wao wazingarwa eze hazinga sendele yao hamu ya hatu yonti pia luka rijuwe ya usufa ba ya jar arumilo sharia na Mwenyezi Mungu yekadwa bandabo ka homdu to wa roho heni bahanu ya hemdu ikao ya to wa yangamiza usufa ya mtoa nyumba za hunu ule mbinguni gujojuli hani hara hanzara kajanza ezamikiro wanukaja kamba ukamikiro ngujo kaenda ta ya Juliani koshatata ya rahana mtoba no shitoenda hata asheza lebuni zo Mwenyezi Mungu dia hamba bongera hima urione bandu banu emelijo ijobira ngonishiliyo kabati mndu jojo hamba ndrabo bwadu banu sisi zo fahamishao ma politique wa hebambao watinji na mtinjia na mtu nemdu rijo mrambo ukahanjia ferini fega fusinae shonga shimbamba hakari wone namne procureur wa jamhuri ya jitolea yafaji hazia donc abotika hanza nionese ukaya mijarada inu ya mtoroho inu karina ujwa huiransi ya masuala kaungela dhimo sisi rikejuma uhashirisha wakazi wa Komoro ili rishineje riwaneno wade unu paronda usiku riwaneno wade unu manama halidi mzuri le suala la mikiro ngilo hobaoni la mwana mshahatu ni mwana mshahatu jamlati ngilo buhari procureur general bwana Ali Muhammad Junaidi ze asizi azitianziani gazende leo ngonelewa na eze dossier hizo pia zikazilala rikawahara si wahanju merikawahara ukabaleze dossier zila kazina utretewa sha Mwenyezi Mungu afuru rahimi hakaube Ali Muhammad Junaidi ikao haka procureur de la République yalawe je procureur général wahi Abdou Ismail haka substitut premier substitut du procureur hala wahaja procureur de la République obani abo kija kaula dhimiki wake hazi joka efficace kaji kama jamidi wake vide kija kaula dhimu wake vide parce que wauti wandu wanyimeni wandu walo harmaze dossier yani kabati wakati utia frigo ndodoe kabati namna ya utafirigo wandu wadoe haza ngongela dhimori
zibasula ono zibasula ndondo hakaya ngojondo mana mahali mzuri ukasiwahanjume randi sohenda darajare jikomea remaruha reona hama ye mahakama ganzu yala sedira nanda huyaja daraja lelo duniani banu harme mahakama ya Komoro are ya cour d'appel irari lao isohanza ye executewa mimi yekasika Omar Ben Ali ngetsika premier président de la cour d'appel Omar Ben Ali uilamba au juge Omar ngetsika ndaye na mshami sio kati démission silatize to mana zao nanikiwa leo are ya cour d'appel ya are ngojwe are ya madame Zara ngojwe are ya madame Zara yani kwa haki ya mbona mwana hadithi ngojwe are ya madame Zara ya rarilwa are cour d'appel we ka trancher ko bobira ko kabati banu abesembre do cour suprême ndo cour suprême ndafanya pourvoi en cassation chez nungo za nyumeni za ajalelo harme mahakama ya nchi ya hatu gazione sao ya ukaya eza hunda sambile lo ya juge wa pour haute trahison ya fungwa da hari ngazi jo ubitizi wa azali hai la taibu hai zisa sikansi olihonde zisa echetendwa shikansi mahakama ya Komori ye cour d'appel ya Komori ketina uvu irari ya sharia shahensi ku are ya cour d'appel ya rarilwa ifutwa badi bane mana ramba ukaya sambi hafanya hotu trahizo dukaya vafilbunu hakahaba ya misiki haro hahende edeza sidi hambiwa amri kwa amri ni sambi kaenda buwe misiklu ureseze voti za kanuni ya kisharia ya uraia wa akiba c'est ça la haute trahison c'est ça la haute trahison mrario sharia izo ndizo sambi yafanya yafungwa azali lelo hajangu sifanyo harume areinu ya madame Zara na madame Taki madame Zara hanikiwa haki ne cour d'appel hamba ndi anji harmale da hola ya reprene ze haziza hahe mahakama ya diba ya kawabo haniri ndi atowa ula ya undwa haki ya undwa haki mahakama yo nsuona section par ani ilo amu mahakama ijoshida ifufue konese section ka ufufue cour d'appel manao abire mo kudeta bayo yele manana nzoke havi izonongo izo kasdajiri manama izo namba izo njuao lokaya cour d'appel kai tranche wokap kabobira le gramze shabala ratafiti kimachangazo riundu okaya i président wa tribunal de commerce a siège en tant que président banatami tihundu msomo ka saboka a siège en tant que juge ya kaujaji ya fufue et area cour d'appel donc kanzo ureleze nroba ureleze badi abodo banu bada zinu ndeza heshambro ani commercial do ya kaufufue cour d'appel silmana nhambia okaya do wodo mrario sharia mvumbu wao wodo bomzu wodo mrario sharia namba okaya c'est une première dans l'histoire des Comores hoka are ya cour d'appel ishindwa yende ya rejezo dingoni le tribunal de commerce du première instance ani c'est du jamais vu ani yo action bao haute trahison yo trahison teno c'est-à-dire le président wa chambre de tribunal de commerce ngono kaba trahison haute trahison et haute trahison yo sia hafifu yo ya hera isi wa hedaula banu le responsable de la justice le premier magistrat c'est qui le premier magistrat c'est le président de la République voilà yo chef de la magistrature badibani akaubu wa hémicycle depuis vice-président député Muhumba Disidi yedi akaubu hémicycle bande atwapi bunu haizia haibaya et haute trahison yamba yando ya sambi bien sûr yafanya shaitendo hafidh chez ses conséquences qui sont ando c'est cour d'appel il y a un président de la République gardien bien sûr banu tsamba kala banu mimi sionesano kama mtsimara nimanzani wa azali shikaba gabo 40
utuyamba mingu joka undenda zali bo donc kana kauniwa ngombesho azali ukayede dhomana ezajiri ezajiri zinu ye kaka kahada zakajaringa se dhomana za utuvizia ntuma amama Allah wode mwenye mahakama ya juu utuvizia penalty sina uvuza penalty banisa tivuzie penalty yo ban penalty na president de la republique mihindi kun sina hata ni lo hashangu di hamba edi hamba rambi yeye yedi arini ke pouvoir yinu yamba na mwambe ezendona hii nizijue yedi hamba wai raisa sadi ezendona ina mzambe nzijue maana kaka mjaza ambaye abutina uzijua shamsi zambe haniambi na mzambe hafaida ya hele bundo la hensi. C'est ça les paroles d'un grand démocrate. Risala sai waswili obanuka undu lazimu rijie au kanga sina mada zinji club ya ipanga arwe barnamaj ya leo gramse narjia armale suala lao wanrohaz wakaharmaishi wanza shema taifa hawezi wanza za ndege za mataifa za Komoro mahsusu ndeshi wanza shamoroni Prince Ibrahim le gramse washashi wa wanrohaz wa aeroport ndo wa udababu zi haki za hao wenji harmo banuzambao wesa ngo hama wandu wari mwenda hamaji wahezaleji harmaze radio harmaze zimbazo ntipia matangazo za rezo sosio ya ukaya kwa tujua goroso pitusu lofana na indini ranzida balauja banu ka wanona famille wamiliki le gramze risala hindi wajwanza ubehe au en tant que grand consultant de la République, Nyanzorumi République, utafiti jabu. Mwanama halidi mzuri le swala linu la hema licencié do wandu watolo hazin. Harma wandu majana matsanu watolo hazin, harma nishiwanza shama taifa shandege shakomo. Amfikiru kaya mwanama le swala linu rili traité haku harma eklebu. Riwone sa ze démarches za tuanziani ne serikali yauka ngwambao ngwanzo wa walive wa waliindamnize serikali do hamba vanu ngabo hanza na ushinda sikauza mandro yaka mimi alhamdulillah min fadlillah sikauza mandro yaka kanda harima yensi inu eke daula ngiona mapesa vanu balo mapesa nyunukiwa levushe tizama ndoma maraza waza banu uredia mgangi au l'argent n'a pas de couleur mais a de l'odeur yonuka mapesa mangala bomba hadinzu yonuka nuka babi nuka pardon nuka yonuka voilà l'argent a de l'odeur yonuka na wele vushela hahedzima kuna wishia ero yanukevushela hahe injwa jina ne franco-comorien ivushela hahe riari pia levushe lama pesa ndilo lozima mwanama samando yaka eriali ko unja musijuba nkangiyo nyushida sijua ukai serikali ngio namba hindu au ketsi namba hindu sikatamba ukai serikali ngio na 1 milliard 200 millions wakati ula randiso banuka sina mwezi gadora fanya mwezi banu tione sa arme club inu gona 1 milliard 200 millions na ongwanzao 3 milliards 900 yo presque 4 milliards shawo de mapesa walona yo kangani kangani hala chati dotione sando ka partir ya le 15 de ce mois de juillet et serikali ngia johandiso unda wana mapesa rika hadhuri ngarishile yao rika hadhuri mapesa yao yandiso si mapesa yao yandiso si haya heze reformu za ye femine bank mondial ze wazitianziani banu daula washida wazidunga bahise retombe ngazijao zandi sauja wishuo mavushe amwi waibuko bien sûr lakini mapesa jao yani yabe ho bank central yangu bank de France ya jao bank central ya usiuyaishia le vushela hayo kaya isanga ya gasi hao donc et serikali yabaha ngwabone nafasi ya ushinda wajue wachambe ndabo kakabati kwana ujua wambe ndabo lelo ukakabati Ibrahimu Muhammad Abdurazak kana ujua waziri wa imani kana ujua ndabo lelo kakabati hauka gayo ngajao gasi hao na usiha
marhaba abongela himo wana wa komori wanu ye miadi yanuru elfatuhu ne serikali ya hahe gonshilio irespectewa wana wa komori wanu watolo mu hazini eni mbiani kweri yale ya wonsi pia wasikebadi karsusaha mishkila ya hewana wanu wajuhe watedausha harma ensi na singari wana uka ensi ngio harma bundo ngio harma shantie ule peyi etansan omori hongo mijini hatu iho mashababi walona vuwa jendo wafanya hazi kadna wahunda izo deze shantiera isazalia isazi hansi karsudo giza ondo chefanya hazi karsurenga wabushi na wa mamorisien wachebanu wache wafanye hazi kangu angalio ye chantier ya Golden Tulip. Jauna message wana kwa connection. Oui. Ngarjwa giza wandu adojofanya hazi. Wandu wangu watu kata ngono. Ushababi wa Golden Tulip. Ha? Wala wana wa Komori walo bala majana abadeja osango majana mararo. Heni mfumo ngaba ngezi wa wandu yabo ngabo ese chantier zinu zenzia ngabo yinu ya corniche ngabo zenzia ngabo ye gymnasia ya mtsuje ngabo ye ville touristique ya bamba watu ngonishilio ani le pays est en chantier wana wengi wa optimiser wizi onda ziuziraro ulabanu na mezi 6 kabati droit ya chômage wana watu optimizi wana ziwizi 6 borabila nami hayemana mtuanza ibabeke asalika tufanya ngo indi donc Abdurazak yanzu atoemba hindu yanike wandu Abdurazak ngela himo wanu watolao bao kaoma kadro wenjo hao wana wanikwimba hao wendi wajidafi wajitahe wendi wajitahe ngaliumbao Mwenyezi Mungu Abdurazak zitaha abantu waziri wa emali ke yalile anile shirika la Onicor lisibalo hata sababu 850 millions ya hendarende raringe 15000 tonnes ya sohole ije shabo mni Abdurazak mihima Onicor na hunu sadiri Onicor saifu banu si Abdurazak wa ministre de finance nditomano ele bwankanga cha inamna rugo amabo Onicor na hibe na pare na zime yede namna ya daula inamna rugo amabo Onicor ifu banu isi Onicor yani mimi ngamjwamba ngefao tabaka izo kartu sambale lo izo lisambari shemele zizara isasa luka ewe Onicor ngendo sayo karta samba donc sawono kasende zayo au ngendo zayo bana uzamba wakati ule Abdurazak ngamrejesho encore une troisième fois Abdurazak kajauni ni shirika la Onicor bana yabobahi mesi mingabi yolo nao mami manga mumni komwezi parce que mwezi mumni komwezi aka deja ngabo mesi miraru ya arrière wandu hazi wa Onicor kwa sudi unumwezi wararo jie unumwezi wararo donc harmomezi banu wekaya yensohole ile shirika wakawilwa ne mabahazazi isayandi sohuja chayo yodene yensohole we ya Onicor wa wahiwani kwa mapesa yensohole wandisho irechesa jabo kemana wasuihunda hale nda yaka emakomersa wa udwambia ezamana jimla wa hele shirika la Onicor bwana abi ya ukaya utirere yensohole inu manandi ituhumu kayunso olenti endari renge indwa jina njema donc abi enda renge indwa abi haisa enda renge indwa jina isandi sohuja yoya shayo kana kaucha mapesa aba hapa sikema pesa isanjia harumaye Onicor depuis donc abinguli bomalene nganzo baluzamba nganzo ya tinwa shiuno anye daula yimtinie shiuno yafanye rioni parce que bano abira haka chafanya andu raona ujizi wa haja hundu shirika bade la kauzama bombo donc daula ngelathima ironhono poshoni harmamwezi banu kakali eka Abdurazak kaja hunda solution ya bole shirika la Onicor libaya wana wangabi walo Onicor watoka ila tena udwangalie wa aeroport izo sisi rambao rilono uziro rambao sisi karsure masirikali bomzuri sisi
ngari uongozao ye serikali, ngari uongozao ye serikali, matangazo yanunga uongozao ye serikali, ngari fanya uze pression za hatu nazini zo muwe daula yanza nazinu lizo muwe daula ambari fanyi les critiques kar suda mru amruna duni les critiques ikao ngari zisahao mrati jothanu kabanu ekaja havumbula abantu balahadeziwa no kar sada mru jana risada balando tizama tambaye gamparo haini mria soma abonti juba wabo haso de madoktori wa hu wa economy wa hensi walio harmaze organisation patronale za hensi noa he chambre de commerce noa he wizara ya yankiba wajiwana biensi lo duniani ikao harmaze produit du première nécessité le produit PPN ikao ema bahazazi wone ruhusa ya ujikazizaze bei izo wowo wanza mnajanabie ya hebanu karibisa wana kana ulima bahindu les PPN les construction izo produit kawo ye daula wokwa waji ukakwa njabo hariwa contrôle izo singuo izo ti produit cosmétique na beauté na indini na de première nécessité du produit de première nécessité izo ema bahazazi kamtina hata namna ujwa mdamba ukaya hunu kabo liberté ya prix liberté ya prix nusema bahazazi wataalamu wa daraja wanasoka shule sharia cha hunu sharia nda shibi sharia isho sharia shiruhusu we bahazazi ya kazebe hiyo ye yanzao kabati sharia isho kashi sarmenti namrujo kaushitoa na sibalia ya jibanu sur les antennes ya jasi some yo wakobo ardisena ye bahazazi mstarabu que ça soit wa chambre de commerce que ça soit wa ministère de l'économie na jebani ya jaye lezo wa komori ka sisi ngalifanya hazi njema sisi madhamana wa chambre de commerce ya nchi ngalifanya hazi njema ngal contrôler ma bahazazi ya service de contrôle de prix ya fanya hazi njema zebe ikasisi harma msaja ajabu wa komori karsumu wanibo wa komori kabati msajaja harma emduna jarongo na jarongo waye wa komori wa mmone donc abo wandu walorma service de prix kabati kwa mana utosubuti ya jebana ya jagabilo wa komori ya wambie ukaya maisha hanu ngainda ondo zebe izilo bonti jubanu gizendo harmani dwamu mbukacho fanya izi yanzao entingi yonjeba entingi daondo kabati msaja jawahe zebe mduona to jabani ya jarongo wa komori wa mmone ele voyu hilo na lijebanu lijeli rongowe kandu kwa tuuze ni mbrene namna katsu na jambe zenongo izo nzaba banu ele voyu hilo wa komori wali shuhudia jangwa andoi rikubali chati walale si wono hata sardini nusuko uzao jana nusura li megoshenda nugumego bila hata mkatwelewa kwa nusimka sulo endi wala ulo japo sardini ila kaiti première nécessité haina mruge na bezu ya le sardini hata ngabu wandu wasawaele wesa yansi ne namna ulando waona kairimro la sardini nzima rahanu mdula kilo ya bawa alistadiri gabwandu wa sound garedoro stara bi hana bala hale eni mrupo sardinio hae so bahari bala ula maskini wala katina indu sha alhamdulillah ye evolution ya ménage ya hatu wandu wa sawa wandu no elewa alhamdulillah na shukuru Mwenyezi Mungu atbaraka ule donc mwana mahali nzuri daka sano za divers kwa servir ze bada za muhimu za pongo ne mbawe maanzisha club ngarje mwele suala la liberation ya Ahmed Abdallah Sambi Raisim zamani parti juwa ijuha hezale jiwa jao ya ukaya wanzao Sambia fungulwa na salami nabo sitanaba mimi halidi mzuri nsujua nzi do mazuizi lina nane Ahmed Bakari kawa rais wa heshisi wa Shanzuani ti gouverneur katila kana ma president wa des îles Ahmed Bakari en 2008 tale ongle en exil mdu mshenoa na ngo Orléans Ahmed Bakari nge Benin hata leo japorishi ya wandu wajua walione cohésion sociale ni réconciliation Ahmed Abdallah Sambi wafidisho kusila mba maalumati mba iza maalumati Muhammad Bakari wala msafarini hay Sambi la kabail
yidi tafsiri yabo Yidi jawabu to wao clair oui Muhammad Bakari wala msafarini wala mbarakani wala azali ya swali juma juzi wala mbarakani sambi na wala azali ya swali juzi de maana niambia safarini barakani de namna mimi njo analyze yangu sambi dinu kabaila Muhammad Bakari kabaila ila ya ukamwi konina muronina msafarini kuchukiru mini ya mwanzo yode logique yode sekwedi pourquoi wandu wahafili haranzi sambi yafungwa hata lelo ndo nafanya mahaminane nawo inge na mahakume na miranda rwanzi 2008 hata ulabo sijuba anu ha privé wa liberté yae hata zizo famia yae hende hafungwa bene hata na lelo njaparona mrubani ya disauzi hata barakani hao njaparisha mlaso disauzi ya Joharo ngwa ma Facebook ambo manuka tusikina Muhammad Bakari njaparozona donc wengo no seke reconciliation hizo nishatongeza na bao kaya dabu ya kama Muhammad Bakari dabu ya kaya sambi Muhammad Bakari msafarini woi kabaila la poa msamdu ule wa raisi wa daula mzamani na banola baya karaisi waisiwa president na gouvernement na hizo shaha ureje ye parti jua wotsilwa joka utoa sambi hauka kwa tutsaha sambi yafungu wakajuzi banambwani wa usameha wasomodu wa paraza la eskedu wade joka utoa sambi famisa Ibrahim wananya wa hezeleji au kaya rjomea uliode cohesion sociale rais azali ya mchinidi eskedu wade joka utoa sambi obahanu bale joka utoa sambi bada de volonté et de haheranzie yesambi ni yaho wana hahe nimrumshe namna je volonté sambi ya elewu ya uka kesubidi ya teneteti azali ya mteneteti yani yaratsokugu yamuki akamo sambi namna nele wangu uteneteti azali na azali ba esinka samwadi hoy azali de kasa mwadi kwanzo mtore Ni sambi wa yafungwane mahakama kafungwane mahakama shara isa azali de muwa mahakama haukade yani kwa pouvoir ya Mwenyezi Mungu chef de la magistrature suprême yede ujua ha gracie mndu ile fasira ambao kama si mndu ngofaniswa na Mwenyezi Mungu akama Mwenyezi Mungu kafanisiwa na mndu ngunishilio yode langage yode amri ya hema soya komori yandu banda Mwenyezi Mungu na mtume abuundaye raisa ede gardien mwana ma hadithi mzuri donc aladhimu dobi afungue sambi alazimu yafungue sambi azali ngabo namna mbili suwa azali yacho lale namna inu jau ya juhe ya swali Muhammadi ya beka fungo sambi suwa sambi ya behe demande ya grâce wala grâce ila umero bien sûr le wanzi ye détenu et détenu ya fungwa de wanzi ho ya meera isi wa heda ula kaunike grâce unsami na nsami ilwa okay donc sambi dia jifunga hapa nuzamba welo sambi daino wana nemrumshi wa sambi do ajifunga wafunga sambi voiju je répète haut et fort kuturia ile kalima lugo la shayon sude yanga bangamtoze arbo sa ngalia van mini tsurongwaki ndulo wa mamkolo ulondro vina tibe ngamrongo ha sharia ulio de sharia heni ndongo samba ubanza ku justice mi utwali ndongo samba harmenze ndongo za kusu mahakama c'est-à-dire qu'il est temps il y a rédigé barua il est temps de depuis si samba hata tuosheleze mara hata silili hata sababu sambi sur les antennes ationa uparate hada kadozinji silili hata siro hamatsozi ya damu hata sababu sambi no sambi afungu ukasambi ngutabiho ba hiyo golilo hunu chakartudwa ba hiyo beseka tutabia halafu wanduza hedo achutsa hasambi afu hakwadwa lazima wa mkonseye amwambie ukaya mlejanangwe kakoza usibiazize azali asumani mana azali asumani mndu kambiaziza ewa kaelewa oui ndukambiaziza ndukamteneteki
Zeda karakara nikiwa zene ukazaki kule grabe. Donc oe parti politique ya jua wasambie sambi ndabo ambia wako mori ndabo. Donc une mise en scène ni parti jua fanyao. Mise en scène parce que wonsi pia wazilwa ni sambi watende waju. Yo. Balazila si amri za hahi. Nan jebani ya jan tore. Le mana mamze wa hangu mjomba hangu mwanzani wangu. No. Ahmed Hassan El Barwani. Na jihad maze mimbarizini ya jambe ukaya eka hani kwa ruhusa leo na sambi. Sambi dia mzia. Sambi hazi ya hanzi ha papier noir sur blanc. Ukansusa hamru. Soka uyo. Soka yoti pia ya jeuda uni hangu huni. Ya sambi wanzo fungwa ka conclusion. Hanzi hema zina ya howandu. Walazimishiwa ne securite ilo bala. Ne mhuwa he gendarmerie. Kauro ubirilio. Lo ubeheze peleto. Lo ubeheze peleto zenda zemtunda sambi haina usiku. Zembirilia. Waudu wanikiwa amri ni sambi. Kusurabia nusu arma unajua babo. Parti juwangu na makaimu wa huu. Ikawa rono juzie absensia ya Barwani na Maître Mahamoudou kwa jerenga pouvoir mole bunchi. Kwa na paro do subuti ekawa Mohamed Mahamoudou kana usubuti ende vaju ambe ngondi alaulie sambi. Ewa. Hadani kana ubuliwa au kakasi harmelist. Ya Barwani Fahami Kajaka ya shahanikiwa faveur. Mtojua? Hakahanikiwa faveur une fois pour toutes. Ndia mwone ba. Ndia mwone. Basosu kufahami ya njia udaoni hiyo ya unda sambi kaja mrongoza. Fahami wa Said Ibrahim. Fahami wa Said Ibrahim kaja wodo shemezo ka Sabina tolwa. Badede mrumani obanu haeche. Fahami no juzi obana bali Fahami wa Said Ibrahim. Fahami haeche. Na Jafar Mansour Abu. Fahami parti juwangu na wenji. Shwa kwa mulingo wao nao wenji. Wako mulingo wao nao kafahamido uwaninyo. Amadasam. Fahami ani wako mulingo wao nao kafahamido uwaninyo sambi haza kweja anza sambi ya fungu. Shawala. Si wambi ya ukao si kufahami yakaenda. Sambi kaja mrongoza. Hamdi ya salamu ajibu. Dokustatiri hapo Mahamudu. Sambi. Wajibu wao sambi ya keula Mahamudu na Barwani mana neleze neleo. Ngertimizi ya ukazelera zisa. Ewewe nge sambi ya fungulanga bomdu ularme parti ila jo paro jorongo ya ishiliwa. Siuzi saswari. Ai, saujibu. Abona kwa jibu wao. Ye ngabo mzima bala joli. Anele zina lahe la jodo fumbula ranzi. Donc wala kwa jibu wao yake bala. Zotujua sana gashke toi. Mtwanza untebo harma hindini shamimi nga wampose problematique. Nabe ukaya sambi hamba ukaya wasije mruhumu ikati amedwadani. Amedwadani si Abdala Wadani si Saidi Amedwadani wodi mansani wahe waro waeche dolo na rusa ide aone sambi demdumsha hahe duwana hahe de médecin wa hahe namru soda wambao robi wiwahezemeli masaka ewa ani wodo ujue shendu shaladhi mshipishwa sambi lelo ne shaladhi atipishwa masaka de munyemeni de munyemeni wodo muo wa sambi ani wodo mwaminifu wa kaba ekanga wandu achina yao ye parti juana joambe ukano nongo swamba ndabo donc wanondwa jiada yao ndabo bonono wanondwa jiada yao uchago swamba ndabo yao zeda karakara nikiwa motori swami zeda karakara nikiwa ni club ya watangazaji yende na ukazaki mtuma okay do rengeshwa